Kublai pi baro. Kabalang Katolik kahikai ba anda habang iyap. Ngin siya bishar marmar la ngin po siya beneng ne siya dujok ne siya din penkoy. Sipang dujok mat kabeneng ngila mat pensisya na kisaw gospel. Kum ganuksa na gospel jug Lukas kanang bakat Andrew kan bakat kandai hado arpulai. Sipang Lazarus badurus pa. Henry hato ngila mo mat pensisya ya kijing don jog din penkoy tang na kisaw gospel. Kajubab janga kalong haoy. Da kamusuk ngila ban persisya bagari penkoy kadon hagisaw gospel. Singap ikajing batay junga. Habang ikan sipang kedujok kabeneng bagari penkoy ngiri basal tu bang ikan sipang kajing bisar jong belai yakim sem jong kito kibriu kibalayap nakane kapertai. Nalor kajing bisar simet jong belai anda haba neka kayap. Kadon ru kajing bisar bakado jong hadin kajing wan baar jong Yesus Kristus. Jesu ha gospel jong kan sipang kajing wan baar jong dabon ba ki farsi. Ha gospel jong Matius kunang baar pesan dekat badan kong hadu kat lai. Kabakran sipang kajing pen krek kajing wan bakado jong ngiyo badan arjat kajing bisar ha gabau kenrat anda haba lawan pai na riba jengai ulah dawa jengken nak syakri jong nak bentak itu kibawla ai sipo bat san talent bat kibala lebha bat treshitom ulah pan kamti susu sibon da kikam kibakrau badular weru yaki bandrung babalek men lang bat Henry ya utau bala ai si talent pat bat bamle ai yaka ulah rai penrem bat ulah shop noi sabar hak jingdum bat hangta utau bala syak rai penrem usakat yet beniat ngila bat ong hang ni bakita ki arngut kila yo kabainong habeneng baru tau weipat ula yo kabainong dak baula syak shop syak dujok ha gospel jong Lukas pat kabay sariem thik kum jong Matthews kabakaran his pang gajing pengkre gajing wan jong kanrat ngin siem badon saw ngut kisenran balai jat gajing bishar hak bau kanrat bishar syakri jong yakwa ayapi bapin bule bha yakan khot kan pin yo jing mun yak kabangakren Usyakri badengkong ubalek bahaya ki bakan rat ulapan kamti. Ukan rat ai bainong yu dag bau thung rang ba yu halor kaspa hajar jung baro. Ya kan ning lawan ong pagaski bakat do ya labi syar ban yo beneng. Usyakri ba arpan batip ya bakan rat jung kwa Henry ukam le setia. Ke gospel ko ong bakan rat pa aku mu tahu syakri siapa don lang gitu bom ko ngo. Kaya kata kajaka hakba kidon kita kibam ko ngo kedai sa dujok kaba syong Lucifer angel bom ko ngo yaw blay ya kini ki arti lagi jing bisar ngatrai pinam don jing artatin ai ruem mar kilong bala syai lupa mentapat tinepet ya kijing bisar kebalai yaw syakri balai pat batip ya ka monjong kendrat Henry ubom le Kajing bisar jong kendrat kalong bay de bersempat tang Yaw syakri basaw pat upam tip ayu bau kendrat jong kwa. Bat ule ya ke ba dawa jing sempat. Unsya sempat malu malah. Kena gajib sitom. Da ke syak sempat kam de setia hadu job. Namar kitu ke bala syak sempat kin sayo jing map. Henry kitu ke bala hadu job pat kinum la syuk ban mi naka. Bat ru kinum yo jing map show. Kum ka farsi sipang urus pa Lazarus. Kam dei ru ha beneng mar ki bam khoi kimla badrung sa beneng. Klem na sya pen khoi chwa. Bar ha beneng onam don jimpen sitom show. Henry tang jing keben sudah badu blai. Dak bong kum ne ngila basung thu maka ne ka thau ya ko par ka jaka ne ka jing long. Ha tin phareng ngila badong place or condition. Ne ka di pen khoi. Hagba kimen sem ki haben le sya sitom shwa khnit por hado bagi pop jungki barok gen khoj par shwa bagin poi beneng Paulus bakot hag siti beneng kong jung sagi Kristan ha Korint kalnong balai khot bakat we hado khasan wong baka ne ka jipi sitom ne ka jing sya sempat kadai hagadur jung kading hagba kamen sem jungi par barok ki kamba bha bagi kambas neo jungi anten jo da ka ne kading banda habala dep kumta
kamen sem jungi kan lai Henry ki kambas new ni ki pop jungi baro kin sha thang lut ha kan ka ding ha gospel jong Matthews kalnang basan kal apusan hadu apun reu gin sem ba ya kan ni ka ding pen khoj ni ka jaka pan shutom la panwan duru kum ka bendi hag bo nong bishar unset ya kito gibam yasup pala kinong mudoi hado pakinda seudep ila ka kuna ya kan pat beng phi saji sen man pule ya kan ni ka khotru te ada kalong kumta unong sha set bendi udon kam ya jingrap chuki bhai ngasam jungu ban seulem ya kata kuna lem da kumta un sha set bon snem dei hakani karukom maka balang katolik ru kay rap ikimesim ke badon hadi pen khoj da kicing duai bada kijiknya ya kamas ba khoj da kabale akum ni kabalang kangit ba ublay un map kloy no yaki khana bakin yo no ya kasi imbam jukut hai kita baar jong Makabi kalnang bakat dapat ba live kunda hidup sapun riu ngisem ba Judas Makabi lembar sipai jong kidwai haublay ba un map no yakipop jong gitu kisipai balep pop persya yaublay te kato ngal pasung thoi api sipang geding pen khoj kat kum gospel ba ngai ru ba phinla ban yo jingmut sibon naka tong ni persangkat bala ban imsngi hakohok berkasot namar yangi on sabishar om tang namar bangingej hau Jesu Henry ru on bishar yikam hok yikam sneu bangile man bangin ang im hai ka pathai eniro Jesu Kristus junam amin